voće i povrće, žitarice, zdrava hrana, Recikliranje i čist okoliš. Manje kalorija, a više energije. više zdravlja, više sreće. Svi smo svjesni da su dva najveća problema današnjice nezdrava hrana i zagađen okoliš. Vrijeme je da tome dođe kraj. Stoga smo odlučili provesti anketu među učenicima srednje škole Tina Ujevića u Kutini kako bismo prikupili informacije o njihovim stavovima i navikama vezane za prehranu i recikliranje. Anketirali smo 103 učenika, od toga 23 muške osobe i 80 ženskih osoba. Od ukupnog broja anketiranih, njih 82 reciklira. Njih 40 bi radije pojelo zdravi sendvič, a 52 voćni smoothie. Bilo bi idealno kada bismo u školi imali mogućnost pojesti zdrav obrok. Nešto zdravo, poput tekućih ili hranjivih smutija, koji bi nam dali energiju, mnoštvo vitamina i za koje se većina anketiranih učenika opredijelila. Uz sve to odlično bi se uklopio i zdravi sendvič u integralnom pecivu, s piletinom ili puretinom, uz dodatak salate. Da, to je to. Sve na jednom mjestu. Sve zdravo, ekološki uzgojeno, domaće i izuzetno ukusno. Što se tiče asortimana, imali bismo stalno voće koje je moguće uzgojiti i nabaviti kroz cijelu godinu, te bi imali sezonsko voće kao što su breskve, marelice, kupine, maline, jagode i drugo. To bi značilo da bi proizvodili i sezonske smutije koji bi sadržavali voće ili povrće, ovisno o godišnjem dobu ili mjesecu. Ali kako bi naš proizvod dospio do kupca? Mislili smo i na to. Kupac bi do proizvoda došao pomoću našeg aparata koji bi na jednom mjestu nudio zdravu hranu i mogućnost odlaganja otpada. Potrošač bi ubacio kovanice u aparat, utipkao šifru željenog proizvoda te bi ga preuzeo. Naravno, svi proizvodi u aparatu bili bi upakirani u ambalaže načinjene od recikliranih materijala. Tako bismo štitili okoliš i osvijestili ljude na recikliranje. Na ambalaži bio bi istaknut naš logo, a uz njega i simboli voća ili povrća, ovisno o sastojcima. Na poleđini nalazio bi se opis proizvoda i motivirajući citat. Svakog novog dana proizvodili bi svježe proizvode i stavljali ih u naš aparat, koji bi se nalazio u raznim ustanovama. A proizvode koji bi ostali od prijašnjeg dana donirali bismo, na primjer, domu za starije i nemoćne. Za najsvježije voće i povrće odabrali smo lokalne OPG-ove na području Sisačko-moslavačke županije. Svakodnevno bi nam dostavljali svježe namirnice kako bi mogli napraviti iznimno ukusne i sočne proizvode. Još jedna prednost takvoga poslovanja je mogućnost razvijanja lokalne zajednice te razvijanje malih OPG-ova. Neki od mogućih OPG-ova su OPG Predrag Đurđević koji se bavi proizvodnjom meda, OPG Dolenčić koji se bavi proizvodnjom i prodajom jabuka, OPG Naglić koji se bavi proizvodnjom i prodajom domaćeg voća, OPG Oljačić koji se bavi proizvodnjom seoskog voća i povrća, Gavrilović koji se bavi proizvodnjom suhomesnatih proizvoda, te mnogi drugi koji bi nam pomogli ostvariti naše ciljeve i realizirati našu ideju. U potpunosti vjerujemo u svoju inicijativu i uspjeh naše ideje, te da bi ovakav način uvođenja zdrave prehrane u državne ustanove uistinu imao učinka na zdravlje potrošača svih uzrasta koji kupuju i konzumiraju naše proizvode. Mi smo Marko, Toni i Gabriela. A sve ovo o čemu smo vam govorili je zdravlje. Jer vaše zdravlje naš je prioritet.